Yeah. Alright, to everyone. Muraho neza bakunzi ba filime My Daughter. Dise abantu bakomeje kugenda batungurwa nuko amateka y'ubuzima bwa Vumiliya agiye guhinduka. Vumiliya wabaye mu buzima bushaririye, Vumiliya wabaye mu buzima bugoye, wabaye mu buzima bw'umubabaro n'agahinda gusa, wabaye mu buzima bushaririye cyane kubera ikibazo cy'ubukene, kubera umuntu bita Isabella wari waramwibiye umwana. Mu by'ukuri amateka y'ubuzima bwa Vumiliya agiye kuba yahinduka, noneho umuntu bita Vumiliya abe mu buzima bw'umunezero n'ibyishimo gusa umuntu bita Vumiliya abashe kubaho yishimye hamwe na famiye ye. Umuntu bita Vumiliya nyuma yo kumara igihe ahangayikiye umwana wari waribwe n'umuntu bita Isabella, mu by'ukuri yaje kuba aburana n'umuntu bita Isabella mu rukiko, birangira umuntu bita Vumiliya urukiko rumusubije umwana we. Kera kabaye ahangaha niho umuntu bita Vumiliya yatangiye kubonera ibyishimo. None umuntu bita Vumiliya yaje kuba abona papa w'umwana bita Anta, ariwe muzi nka murumuna wa Nkuranga cyangwa se petit frère wa Nkuranga. Mu by'ukuri umuntu bita Vumiliya yari yaramurakariye cyane, amubwira ko yamutereranye, amubwira ko nta kintu yamufashije, ariko mu by'ukuri umuntu bita Anta agerageza guca ubugufi, abwira umuntu bita Vumiliya ikibazo yari afite. Mu by'ukuri umuntu bita Anta ngira ngo amafaranga yahaye umuntu bita Vumiliya mwese mwayabonye. Kera kabaye umuntu bita Anta yaje kuba avuga ko agiye gukora ubukwe n'umuntu bita Vumiliya. Umuntu bita Vumiliya na Anta bagiye kuba bakora ubukwe. Umuntu bita Vumiliya wabaye mu buzima ababaye, mu by'ukuri agiye kuba yahindurirwa ubuzima kubera ko umukunzi we yaje, kubera ko uwo babyaranye yamaze kubaza kandi akaba agiye gukora ubukwe na Vumiliya. Umuntu bita Anta ngira ngo mwabonye ko ari umwana mwiza, mu by'ukuri uburyo yabaye hambo imbere y'umuntu bita Vumiliya byaje gutuma umuntu bita Vumiliya agwa neza. Akarusho noneho umuntu bita Anta agahita ahereza umuntu bita Vumiliya amafaranga yo kuba afashije Vumiliya. Mu by'ukuri abakunzi ba filime My Daughter ibingibi byaje kuba bibashimisha cyane. Umuntu bita Anta rero yaje kuba abwira mukuru we cyangwa garaferi we bita Nkuranga ko afite ubukwe, ko ari kwitegura ubukwe, ariko umutipe Anta ntabwo yigeze abwira Nkuranga ko ari Vumiliya. Guys, ahangaha umuntu bita Nkuranga nawe azi neza ko petit frère we bita Anta afite ubukwe, ariko umuntu bita Nkuranga ntago azi ngo Anta azakora ubukwe hamwe nande. Guys, ahangaha rero umuntu bita Vumiliya niwe uzakorana ubukwe na Anta, ariko umuntu bita Anta bari bamubajije ku kijyanye no kuba yaba afitanye umwana na Vumiliya, aza kubihakana kugira ngo akomeze guhisha Nkuranga garafureri we ko yaba ari we wabyaranye na Vumiliya. Guys, ahangaha abakunzi ba filime My Daughter bakomeje kugenda bibaza ngo ese Nkuranga namenya ko umuntu uzasezerana n'umuntu bita Anta, umuntu Anta azakorana ubukwe nawe ari Vumiliya, muzi imiharasingano cyangwa uburyo umuntu bita Vumiliya amaze igihe ahanganye na Nkuranga, amaherezo azaba yahe? Gusa umuntu bita Anta mwabonye ko ari umwana mwiza adashobora guhemukira umuntu bita Vumiliya. Guys, ibingibi ni bimwe mu bintu biteye amatsiko abakunzi ba filime My Daughter. Guys, ahangaha niba nawe ushigikiye urukundo rw'umuntu bita Anta na Vumiliya, nimba wabonye Anta ari umwana mwiza wishimira kuba yabana na Vumiliya, guys, abantu mukunda Vumiliya ndagira ngo mwandike ijambo love hasi muri komenti, mushireho udutima twinshi ubundi twikomereze. Ese iyi nkuru umuntu bita Nkuranga ko azi ko murumuna we cyangwa petit frère we Anta afite ubukwe, ariko akaba atazi ngo ubwo bukwe buzaba hagati ya Anta nande?
guys. Ahangaha umuntu bita Nkuranga naramuka amenye ko umwana wa Vumiliya ari uwa murumuna we, mu by'ukuri umuntu bita Nkuranga murabona amabanga yose ya Isabella atazahita yamenya. Umuntu bita Nkuranga azahita asobanukirwa neza uburyo umugore we Isabella yamubeshe, nyamara umuntu bita Vumiliya ari we wavugishaga ukuri. Gusa ibingibi bizagora Nkuranga kuba yashigikira petit frere we ari we Anta kugira ngo abe yakorana ubukwe n'umuntu bita Vumiliya, kubera ko Vumiliya yahanganye n'umuntu bita Nkuranga na Isabella ku rwego ruri hejuru bapfa umwana. Ariko kera kabaye umuntu bita Nkuranga bizarangira amenye ukuri, amenye ko umuntu bita Isabella atigeze abyara. Ibingibi umuntu bita Nkuranga nabimenya akareba ku mbaraga zose yagiye atakaza yirukanka ku mwana wa Vumiliya, kandi nyamara atari uwe ahubwo ari uwa Vumiliya. Mu by'ukuri ibingibi bizatuma urugo rwa Nkuranga na Isabella ruhita rusenyuka, bizatuma umuntu bita Nkuranga na Isabella bahita batandukana. Ahubwo abakunzi ba filime My Daughter bakomeje kugenda bibaza ngo intego z'umuntu bita Michel ni izihe. Murabizi umuntu bita Michel akomeje kugenda ashakisha amabanga yose y'umuntu bita Isabella, akemera agatanga amafaranga, akohereza na maneko kwa Nkuranga kugira ngo ajye kumushakira amakuru. Mu by'ukuri abakunzi ba filime My Daughter bakomeje kwibaza ngo uyu mugore we ngo ni Michel, amaherezo ye nayahe, inyungu abifitemo, ibintu byo gukomeza kugenda ashakisha amakuru y'umuntu bita Isabella ni izihe guys. Mbere yuko tuza tubabwira uburyo ubukwe bwa Anta ndetse na Vumiliya bugiye kuba bwatangira kwitegurwa, mbere yuko tuza tubabwira amaherezo y'umuntu bita Michel guys, ndagira ngo ufate isegonda rimwe urebe munsi y'iyi video kuri iryo buto ry'umukara ryanditseho subscribe, ukandeho rimwe n'urutoki, ubundi ukande like, ushire udutima twinshi hasi muri comment, wandikemo ijambo love, dukomeze kugenda dushigikira urukundo rwa Vumiliya ndetse na fiance we bita Anta. Ese guys, ukurikije uburyo wabonye uriya mutipe wabyaranye na Vumiliya bita Anta ariwe muzi nka petit frere wa Nkuranga, murabona atari umwana mwiza? Simwabonye ko ari umuntu uri hambo ukwiye kuba yabana na Vumiliya guys? Rero abantu mubishigikiye mbone udutima twinshi hasi muri comment, mwandika ijambo love muvuga ati nubwo Nkuranga azabanza gutera amahane kubera ko yahanganye n'umuntu bita Vumiliya ku rwego ruri hejuru, umuntu bita Nkuranga niyumva ko petit frere we agiye gukora ubukwe na Vumiliya, mu by'ukuri umuntu bita Nkuranga ntago azabibona neza. Ariko kubera ko n'abakunzi ba filime My Daughter mushigikiye Vumiliya mukaba mushigikiye na Anta, ndagira ngo mwake ijambo hasi muri comment muvuga ati isubiriza igihe. Mu by'ukuri akababaro kose umuntu bita Vumiliya yahuye nako agiye kuba yagakira. Umuntu bita Vumiliya nawe kuba yarabaye mu buzima ababaye, kuba yarabaye mu buzima bugoye, nawe agiye kuba mu buzima yishimye guys. Urumva ko rero aho ngaho Imana isubiriza igihe guys. Rero ndagira ngo buri wese yandika hasi muri comment ati isubiriza igihe, ni Imana turiho tuvuga guys. Aha ngaha rero umuntu bita Michel we intego ze ni ukugira ngo azabane na Nkuranga. Ese guys, mugenda mubibona neza uburyo umuntu bita Michel ashaka kuzamena amabanga yose ya Isabella umunsi gumwe? Noneho ibingibi bizatuma umuntu bita Nkuranga ahita atandukana n'umugore we Isabella. Mu by'ukuri umuntu bita Michel ashaka kuzamena amabanga yose ya Isabella, hanyuma kubera ko Nkuranga atazabasha kubyihanganira, dore ko amabanga amwe namwe yatangiye kugenda ajya hanze agaragaza ko umwana yari uwa Vumiliya, ahubwo umuntu bita Isabella ari we wari uri mu makosa. Mu by'ukuri ibingibi nabyo umuntu bita Nkuranga ataraza kuba yihanganira, ibi bizatuma atandukana n'umuntu bita Isabella burundu, hanyuma umuntu bita Michel agahita yigarura Nkuranga. Ese murabyiga neza ko umuntu bita Michel ari wo washutse umuntu bita Isabella kugira ngo akuremo inda? Ese murabyibuka neza ko umuntu bita Michel ari wo washutse umuntu bita Isabella kugira ngo
ajye kwiba umwana wa Vumiliya. Guys, ahangaha ibi byose ababyibuka neza, byose mugende mubikusanya guhera kuri episode ya mbere kugeza kuri episode tugezeho uyu munsi, mubirebe neza, murebe ko intego z'umuntu bita Michel atari ukugira ngo umuntu bita Nkuranga namara kumenya ukuri agashwana n'umugore we. Mubirebe neza ko umuntu bita Michel atari kugira ngo azahite yiyegurira umugabo wa Isabella ari we Nkuranga. Guys, intego za Michel nta zindi ni ukugira ngo azibanire na Nkuranga. Guys, rero kugira ngo utazigera ucikanwa n'utuntu tw'ubwenge tugenda tukugezaho umunsi ku wundi twerekeranye na filime yacu My Daughter, ndagira ngo ufate